Oke guys, videonya Rio, tong poho, di like, di komen, di subscribe. Subscribe bola tuh. Tah gitu, terus subscribe mah. Wilujeng putar dulu intronya. We must rock the place, turn up the bass and make them all have fun. And we ablaze the fire, make it fun. Then we must rock the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And it will end your week just like a Sunday. We must rock the place, turn up the bass and make them all have fun. Relax, ablaze the fire, make it fun. Then we must rock the place, turn up the bass and make some sound, boy run. Jangan sudah ngecoin. Ya sampai sudah. Ada muka kan tuh nak? Coba kejar apa? Ada hidup. Siapa uling belum? Siap. Itu sih siapa? Wah, lumayan dong buka ya. Ya kamarana barang kita. Bisa. Ya kamarana nyoba barang. Ya lu tuh. Siapa tuh? Kemampuan kita lancar. Alhamdulillah lancar. Buat barisan. Waktunya kita bergoyang. Asyik. Sepertinya saya mencium aroma waduk sapi. Wah, benar. Sepertinya saya mencium aroma waduk sapi. Wah, benar. Ayo kali sudah nih kemana? Asal nama itu. Tali mana kan mau? Oh, ini solokan. Banyak. Nek kamu barang mah. Heeh, kayu wae lah. Wow, pemandangannya sangat indah. Bari nih. Jangan tinggal lagi, Wak. Wah. Teman-teman dulu. Siapa tuh ada gua anda? Tinggal lihat YouTube na RKN Friends. Ya naon? Rame we pokona mah sok yang kurang lah. Sok kumaha dong teh lancar? Lancar euy nah. Alhamdulillah. Suka rudak. Ya tembakan. Oh, jangan video si RKN Friends teh cenah. Kudu di like, di komen, di subscribe. Tah eta. Di dia mas rame, mending balik gue. Berulah, dengan naik. Cara rame di mana?